Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya ayuhan nas, ya ayuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sini surah-surah nanya tomat malabikkan ke hadir rilalanda iya waktu kesempatata mamagi-magi na turima puji-puji lori pungalla ta'ala minimal ipakuli-kuligi ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Nasabamagay dito ang kaukko masigi iye iya putania pakule pammasena pungalla ta'ala lori di tomat malabikkan ke hadir. Narimakuan nararo rigo ang kataman narilalan na masigita iye dega gayak katay banna pamase akkamase na pungalla ta'ala lori di mana tomatong malabikan ke hadir. Jadi yakin dan pasti ini manang engka ukuye tanpa kita sadari itu de gagalin na banna pammasena pungalla ta'ala tumatwa malabikan ke hadir. Narimakuan na naro ipakuli-kulitoy Allahu ya latif, Allahu ya latif, Allahu ya latif. Sarekom menginalingi kelembutan pemikiran dan hati pungalla ta'ala untuk istiqamah pigo ide cenge mamagi-magi nayina sabari nato pada salama rilino lebih-lebih pari asari munrin na pungalla ta'ala mati insya Allah. Nania salawat mapas salama lauri Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabak Nabi ia angkai siage eganna contoh amalak madejen na weringi tomato amalak bikan ke hadir. Narimakuan na naro sebagai umat na Muhammad pamegay salawatah. Nasabak makarei Nabi ta aulan nasi biyaumal kiamati aksyarum. Ia kumege salawat tatu yakin dan pasti okomo pilino nang kapammasena pungalla ta'ala apalagi ri asarimunri na pungalla ta'ala apalagi na pakasa ya na pungalla ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan dia di ayat lain maka Allah Ta'ala ulaika alaihim salawatum mir rabbih wa rahmah. Ia tu tahu masalah yakin dan pasti pamasa itu. Nah sebab dai mananan na tahu masalah lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk idi manang iye wani amau pa kapa idi itu pa idi ibu-ibu ganrusu masalah itu mata malabikan ke hadir. Minimal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya kuat dingi iya tuai eta pacio sabaluti numatu assalawaki. Ambagi barakat na itu tinungin ang kay salawatna. Mancaji pakasai, mancaji papadisingi loridi nasaba baraka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sini surah-surah nan dia to mata malabikan ke hadir. Intinna ia naritu ia roidi tolinoe tak luput daripada salah dan hilap. Narimakuan na naro ajalalo ki nangkap paturenu lauri pammasena pungalla ta'ala. Nasabak makani pungalla ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina
wa yuhibbul mutatahhirin. Kung Allah Ta'ala pawi sendiri, maka na upoji lakda iya tu. Toto bae na niya tau melo pacingi we alena to matawa malapikan ke hadir. Nasabak magi, dega gato dega kata salana. Baik realita sendiri. Realita sendiri wat dijaji berburu sangka, mapikiran agak sende, maja. Iya mana na perlu? Narima kuan na naro, masa si diriwaya, masa meki nakala batue. Masa meki nakala batue. Iya batue benda mati. Tapi pada saat riwatun na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mak bicara-bicara si bawa sahabat mana takut teriya batue. Nasaba ibi nabi care nabi tanaraka. Ya batue teri pak. Teri. Maka dari nabi ta, hei batu, magi muteri. Nasawe man rasa kaje iya ya Rasulullah. Nasaba magai. Ayat na pung Allah Ta'ala pawi. Fa illam tafalu alam tafalu. Pattakun naral lati wa kuduhan nasu. Wal hijarah uiddat lil kafirin. Ada isat naranaka. Degagalena batu dan manusia. Batu dan manusia. Tapi makanya Nabi tadi tutu na yamana batu tamaranaka. Termasuk batu-batu batai ya bagungan masigi. Detu tu na loranaka komedi cengi. Jadi lisu kak nange pak maka manang ka batue pak teri-teri untuk serekwam mengina melo itoba magi idi rupa tawe. Yalengi akalan, yalengi pemikira, yalengi hati, magi nang kade na melo toba. Narima kwan na naro, aya naro nange wakada, aya mo papatwi alemu lori pamasena pungal latala. Ya nang katau melo toba, musti nak dampang iki pungal latala. Nasabak magi dalam kitab Duratun Nasihin. Marepa tu kapating kalinga. Si di tau pauno. Aserani pulona aseratau na uno. Gangka na aga lo ukustase, yero ustase mapurapahato, nasaya daw ko di mo gaya ya dampang imakere ustase na sa de, namo ustase na uno to, ganna isiratu. Lo mani okko ustase, maluangi pahang na sa de. Tatta ko ya dampangi, yang penting si di bawah sarana, sale iye kampungi. Nakarama ko ako nasang iya, gangka na aga hijaray. Gangka na iya melo nalatu kiro kampungi iya to mati. Intina tame suruga. Nasaba magi macawe ni melo nalatuki. Mabela ni iya nalalanay gangka naga angkay pamasena pungal latala. Tame suruga to matama labikan kehade. Jadi ajang papatulori pamasena pungal latala pak. Apapun yang pernah kita lakukan di dalam hidup ini, apalagi yang namanya dunia hitam, bahasa umumnya dunia hitam, kembali. Nasaba magi pamasema dampangan na pungal Ta'ala macawi itu mataw malabikan kehade. Sisapu pamasena pungal Ta'ala si dimi pacalan na itu poko to melo toba nak dampangi gitu mataw malabikan kehade. Bayangkan pak, dalam kitab Duratun Nasihin, wanita susila idi makana isat nanaka, tapi siapa sangka pak, gara-gara asumina pinung okwero si tembus dengan kehadiran Allah, betongan niatnya betul-betul karena Allah, tame suruga pak tame suruga. Tapi magi nang kawanita soleh, tapi piare coki nalupai pandai, akhirnya agak tame ranaka to mataw malabikan kehade. Jadi okko ni pak narima kwan na ayam paturan nulori pamasena pungal Ta'ala to mataw malabikan kehadir. Dengan cara apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah wa taubatan nasuha. Citongan-tongan na kitoba. Aja to si matoba na suladang. Agaknya kutumanre na suladang. Sau pasipah. Paja na manray. Sisan na capa aja mapasenan remoy. Maga ko to toba mapat diisi. Sawe pat di pesikwe. Paja na manre no makat do. Sisan na paja mapat diisi nan remoy. Nah, yan apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah
wa taubatan nasuha. Jadi kalau kita bapak. Nah, termasuk ya koto melo makaroba tobaki. Tobaki. Betongan na aga iya romelo ya kerobang mapacimoga. Nah, sini sudah suram toba-toba melebihkan kehadiran. Yaro yang pertama. Yang kedua, ia naritu tanda ini dampang ini pun Allah Ta'ala cirina termasuk aga akimi sholah pasang pajang. Namo ken roy pasang pajang. Oku gi bola na, oku gi kantor na, oku gi darat na. Labi-labi pa ko koy masigi ito matawa malabikan kehadir. Nasaba magi pa to masang pajang. Magi to masang pajang pak. Nasaba ang katalupas salang. Intin na. Yang pertama, nasaba ko to mati degaga pertama-tama iparesa ya kutanya sampajangnya. Mesti sampajang. Jadi makanya ini oke ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum ahlikum nar. Jagai alemu. Jadi maku kue jagai alewe. Nania keluarga boleh ri akhirana kai. Narima kuana naro lisuki mati. Masam pajamu gae. Masam pajamu ga beneku. Masam pajamu ga lakeku. Masam pajamu ga anakku. Minimal aga iparingarangi tawe. Ya ko pura mo iparingarangi tawe. Ya maku kepae, mari kita udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwalah secara hikmah. Aja dia mau pasai tahu Aja mau pasai. Ayat totori pak bitawi. Bagaimana kita itu berdakwah dengan hikmah, dengan baik, wadingi, tertarik tahu itu mata malabikan kehadir. Termasuk aga sampajangi. Aja mau pasai tahu minimal aga sampaikan saja ya waktu sampajangi. Ya ko maka de loyolo ni. Waktu sampajangi. Nah sabab magai tanggung jawab tamana tanya bang ustaz sih. Sini nai di mana ngoke tanggung jawab tamana italai sampajang. Kali bolata peringarangi ko purome peringarangi. Lepat nih. Minimal itak kaborokimo ya. Apalagi ketu edaran na guruta pimpinan pondok pesantren Mangkoso. Maka deh paboto togo parinu togo kalasitogo asam penyamuko ye. Asam penyamuki. Aja mau peturan asam penyamuki. Artinya tau mega toga dosata asam penyamuki. Asam pajangi. Insya Allah barakan asam pajangi. Wat dijaji talolo idosae. Wat dijaji anu masalah ipigo. Paja itu matau malabikan kehadir. Nah sebab magi inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Yaro yang pertama. Yang kedua, magi na to masam pajang. Magi ne perlu lada perhatikan asam pajangi. Nasaba mapamula nami Adam maptaumate mapamula nami Adam latuk maku kue melo li supe ngatokong untuk pigo deceng. Di antaranya sampajang. Sampajang melo pak tokong. Coba buka. Coba buka dalam surah Al-Mu'min ayat 99 100. Itu tuh pak. Melo toko pak. Melo pigo ide ceng italai sampajang. Tapi neki aga. Maka dia pungalata la namoje wale ko dito tat opalaba ko tu tatap tay makwa. Termasuk yang itu nabaca emang tiap Jumat sujud tilawah. Walau tara isil mujarimuna nakisuru isa rabbihim rabbana abasarna wa samina farjina ngamal saleh mungkin. Epa pelisuna uita nih. Mita mana nih sini nagaw kue. Ternyata ada pak goncina sampajang. Jadi dia agak lena banda sampajang tong-tong lebih kan kiadu. Jadi sampajang muki. Nah, ya nornage bakat namoje majasi pak sampajang muki. Bukan berarti dan kita yang sholat bukan berarti kita juga baik, bukan. Tapi karena sholat, insya Allah minimal wat dibentengi alewe tong-tong lebih kan kehadir dengan sifat-sifat ia wadinge calai diri ta sendiri keluarga tak maupun dalam lingkup orang banyak toma-toma malabikan kehadir. Sini surah-surah dan niat toma-toma malabikan kehadir. Yang ketiga pak, magi na toma sampajang. Magi na toma sampajang. Nasaba termasuk
iyallawai apin naranakai to matawa malabikan ke hadir. Nasabak magay. Itanay ito matewe makra aga pasabaran na mutamaranaka. Aga pasabaran mutamaranaka. Gangka na mapibali makra de gagalin na karena dewa sampaja to matawa malabikan ke hadir. Jadi agi ro sampajangnya termasuk palawa pole riapi ranakai to matawa malabikan ke hadir. Jadi syukuru ni idi mana termasuk rilalan na masigit ta iye mamagi-magi to ring kabaraka na pungalla taala. Nalengi ka istiqomaan na wadi tori itatongan ke sampajangnya. Na wadi tori ipigo sampajangnya dimanapun kita berada. Gangka na iya kama wadi termasuk pasalama kiri dino. Lebih-lebih pa ri asarimun rin na pungalla taala mati insya Allah. Sini surah-surah na niya to matawa malabikan ke hadir. Terakhir cirina nak dampengi pungalla taala termasuk ni melo ipas sempajang. Na niya upana-pana na pas sempajamo tu Pak Bu insyaallah malomo itu pas sempajangnya. Na sabab ayat na pungalla taala makadang akimis shalah wa atus zakah. Betongan naga na iya tu pas sampajangi malomo betongan na poji masih dekai. Na poji masih dekai tetapi selama sesuai usahatan dan ia kemampuan tah. Kaya na termasuk. Artinya dia na mak bicara to maluang. Hal-hal kecil saja Pak oko masigi termasuk aja tercapa-capa itu celengangi lalu. Termasuk ya Pak ko biasa ka pengajian. Na dia gaga celengan lalu madari opodak panitia na masigi maka daka iko dega celengan na masigi iburang celengan. Na sabak magay ibarat na iya tu celengan ni pade otoe. Pade otoe nisang imaturi asarimun rin na pungalla taala. Maga dia ko pas sapari Pak. Maga ko pas sapari. Namo panno oto na. Namo panno oto na ko pas sapari kan ni seni. Namo panno musti le pamalaki. Dengan aku apa? Musti le paman sang anggota yero. Makotoro matu celengan ni. Mancaji otoloppo itu celengan ko asarimun rin na pungalla taala. Gangka na ipalalo. Aja na dito maka da buja cela. Apa iya je ini? Iya ko buja 100 ko kantongi, buja si sebu. Ay buja 2 sebu, buja 5 sebu. Buja 10 sebu. 20 sebu. Buja 50 sebu, buja 100. Kaya malomo ikat Pak. Ya mau tu malomo si sebu 2 sebu. Tanya bang, ini namanya. Ya mau tu Pak Ilo, ya kesana, ya mau tu malomo. Tapi neki aja tercapa-capa itu. Maga matu kung kani koto mate na matu ria sarimun rin na pungalla taala ko bayangkan ya, bayangkan secara anu mi. Pade ko oto iya ro celengan ni. Natapalalo ko yoro tana sa ade. Anggota ko ye. Lono mi. Lono mi enre no ko he. Iko na tu biasa ko lalo ka dem palari kosong na. Iya matu kue angkato na mewe ko. Itu barakan aja aja mu capa-capa itu Pak. Aja mu capa-capa itu telak sidakah. Nanya ia sidakai papa salama. Menurut si di riwayat angkat tahu mati Pak. Jadi ternyata itu Pak kung kataw may mati, madar itu angkat tahu tu may mati, dito na mana may kanak-nanak. Angkat tahu mati Pak maka dawe mana cik demi, mana cik demi, mana cik demi. Angkai iya rosena sang yase. Ijiro ambo anakku turimelo mana tu maka cik demi. Nasang agame na pigaw. Nasang ina lo masigi nang kataw lalo ang kometo kuro to lalo terima pala iro turi naling. Naling tapi iro naling terbatas. Gangka na melo mati Pak nita. Nasawe mana cek demi. Betongan na agero berarti iya tu pasti kata papas salama pada saat sakratul maut. Musti napitangi pungalla taala di Cina. Sedangkan namo cek demi mana sana balikan ni pungalla taala. Apalagi ko mega-mema ni to matawa malabikan ke hadir. Tapi nekia iro intin nanangi makara yang penting ikhlas ki.
Termasuk aga pas sidakai, pas salamak lino aira, lisu ka nangi pengengi. Ita ni wanita susila. Wanita susila pak magi nawat ditama suruga. Magi nawat ditama suruga. Nasabak magi sidakano kuasui pak. Sedangkan olo-kolo yon rey mas sidakka pak. Nawala kipung Allah Ta'ala. Apalagi kau pada ini memang nah. Apalagi kau ke masigi, apalagi bantu pak kepala korangnya, ibantu pak agasan pesantren, ibantu sekolah umum, agapi, ibantu pada rupa tahu. Insya Allah pak musti nawalakan itu dan termasuk itulah amal jari atau amal bikin kehadir. Artinya mak bicara secara umum dan kaya pak. Apa magai empat mazhab itu bahkan selalu membolehkan karena itu bagian daripada sunnah. Baik Syafi'i, Hambali, Hanafi, musti sepakat mana ngita lah sidakka atau mata malabikan ke hadir. Sini surah-surah nania atau mata malabikan ke hadir. Nania pak, ia telah pas sidakka, papalampe umur, papalampe umur. Nasabak magi angka tau melo mati pak, dia na jaji mati, melo ni mati, ya Rasul dia jaji mati. Kega kisah ye. Termasuk kisah Nabi Ibrahim. Biasa kapa tingkaling apa tuh? Biasa tingkaling atau? Angkat tahu pak meni mati. Situ dah tudangan ni Nabi Ibrahim. Gangka na angkai malaikat mau. Angkai malaikat mau. Mitete nangi iro tahu tapi iro itete na nasang Nabi Ibrahim mitete. Gangka na mak de nangi tahu Maka dia nangi Ibrahim, Nabi Ibrahim. Sapu? Maja nangka mitete kana satane ko mitete Ibrahim. Nasani ka ple iya nasang iya ro sahabatmu. Nasamage nasang iya ro sahabatmu. Mati baja. Mati baja. Nasama nang ka nasang iya. Nasama ko mete katantuan ni. Tapi agak kejadian apa? Ternyata ringkas riwayat 70 tahun siruntu Ibrahim. 70 tahun pengang siruntu na Ibrahim. Maka dia Ibrahim, wasan lo mati, kau bahasa tadi, wasan lo mati, nasa ayah saya Ibrahim, kanja-kanjaki, kau dia reki bahasa tadi ya, kanja-kanjaki, nasa adi, makku tu ya, totomu nasa, adi alhamdulillah, berhasil matu jama-jamaku, akhirnya agak, ya Nabi Ibrahim, makku tane, si runtu ni ringkas riwayat, si runtu balik kalmau nasa, tuh gay ko sapu mu baliki. Maka mati ro iro wani nang kamu pikir tapi tuplo ni tau nama di sini berhasil kai nak kada cocok ni iro ketentuan na pungal Ta'ala itu de pana titi na ko mamopi gangka naga nasabari na malampe nayaleng umuru nayaleng adi singan nasabak pada saat masui masidakai masih dekai angka kuro tahu telu mapala ia toro na wereang. Gangka na aga nasabari ia naro nasabari na wading yaleng adi singang umur pungal Ta'ala. Jadi ia turilauhul mahfuz pa ya kong katau 40 muruna 60 na 70 deje tu na titi pungal Ta'ala nakoma mopa wadi jaji perbuat tak deceta pada ni sidak kata na tambah pungal Ta'ala. Maga jadi guru ya kong ka guru musti maku ini guru wadi jaji dapat 5 yang anak itu dapat 5 yang anak karena zaman na wadi memang ia dapat 5 tapi ang kasita rajing isuro makanja ampe ne taruh ni 5 alin ni 6,5 yari ga 7 lah bakal dapat 6 anak manasa na celak tatai tambahin na sabak magay ampe kedona si de na terlamba mega yita gangkana yalengi pitu yale darua dengan aku apa jadi aja takra engkau mau pa usaha namanya usaha termasuk aga jalan sedekah atau mata melebihkan kehadir sini surah-surah nania atau mata melebihkan kehadir nania kisah lain ya komelo ki berhasil lino akhir apa ya komelo ki berhasil lino akhirat termasuk angke kulino angka te ukwas sarimun rinna pungal Ta'ala termasuk aga sidakai pak termasuk ini pak balu-balu
Termasuk di pak balu-balu ya komelo ki marwaro balutan nama sagena aja talupe masih dekangi iya termasuk iya natarala baluta iya natarala baluta to cuma perhati pak iya natarala baluta ya ko 5 sebu tarala pertama ale 2 sebu ale 2 sebu pertama maka da kong kami to onran nokoro lopi matu masigi pertama ni masigi musti insyaallah pak de gaga de tahu de nama sawala kegiatan na pekerjaan na nasabari sidak ka tomato malabi kan kaya tatta ituri maga sanay tatta ituri berhasil na sa magay baraka na sidak kay tita ni riwatun na Nabi Musa ang kato Nabi Musa pa pada saat Nabi Musa ang kato makadawe di mananamelo pungalatala pasugi ka gangka na aga lokoy Nabi Musa ya Musa dia ganawa di milo doang aku ngalatala usugi namo cinampak mo ha melo na mga kasanay melo ka bangu masigi melo ka bangu pasantre me ka banti padakuru patau de na osombong de upandangin tingi padakuru patau gangka na aga kejadian ipasugi itu nga man ya ipasugi nah. Tapi jangka na aga pak si taumi tapi ternyata aga kejadian menurut riwayat agak kejadian ternyata si tahun ni alena na sendiri mangulo ko Nabi Musa maka de Musa wasa janji na pungal Allah Ta'ala si tahun ni na si tahun na je maja na tabar hasil mo pa matatamba mo pa je akhirnya ringkas riwayat nalapor Nabi Musa maka de kuang magi iya roatate umat we natajang kami sitaw magi nasango puro pateru itu materu nasabak magay nasabak baraka sidakan atau mataw malabikan kihadir nanya jancin na metoto mataw malabikan kihadir jadi aja taragu betongan naga megamotu ya sesidaka megamotu ya si sidaka taniaba makare materi termasuk agak senyum yan to si runtu jete pak namo je deh isa senyum-senyum toki ha. Tapi biasa to je ang kataw pa. Turi senyum ni micawa magay na dana melo. Biasa akhirnya ini ni manca ji anu nyo pwede agsan burusan ka ni. Kan dito gaja ayan jika pacecir mi jika paro. Padahal makumete karakterna. Jadi ya ko pe ko to senyum na de nanu kita we. Na de na senyum aja makay. Kami kapa dia ronis sangi kapa dia naga tapi minimal to senyum tapi mi ko to senyum pandeto to sisan deto to senyum namo de mo de to senyum sini surah-surah nania to mata malabikan ke hadir jadi yana betul na aja taragu talai sidak pa termasuk foto me maluang iya tu gunana makaroba ki ipatami akarobange aga gunana ko to makaroba ia naru membentuk kasih sayang terhadap kita dengan sesama. Jadi ia ko paralui, ia na tu ko pendapat dalam fikih, ia ko to makaroba sepertiga untuk ini, sepertiga untuk para sahabat kerabat, sepertiga untuk ya bagi-bagian ini. Nasabak mak, ia mi ko makada tinja, karoba tinja, ia mi ko makada karoba tinja, namo de gaya lah. Namo de gaya lah. Abir yang mana nasabak mage matinja makada ye mitoko dapi ye makaroba kai namo de gaya le tu mo de gayan re tapi ne kiai mi ko to makaroba betul-betul tania tinja seperti gaya la tomat untuk inasunasu untuk yanre itu ede na marigaga tapi ne kia ia ko to makaroba ia ko yisangi makada tau sogi ia ro kakamau ko baja sanga dia makaroba yisangi makada tau sogi ia ro tapi de na karoba Dena marigata bawang bisa makan atau sogi tapi dia mampu sogi tapi dia mampu biasa dia mampu makan robah dia mampu berarti dia sogi tapi dia mampu bawangi dia pekotenya bentuk sedekah sebagai bentuk hadiah supaya kamana maina maka dawe sedangkat tu aja iro ya kamana sabari namanya sedangkat tu aja iro betongan na
Dito na siya ganun na. Weh, manang ka makaroba? Weh, magi dyan na niya Magi na niya. Mega mo dyan gagak kumagin dewa karoba. Jadi itu wadi kami itu menjadi papangaja lori alena. Batuangan agak supaya tergugay kesadaran na maka dawe. Paralu aja pi makaroba to mata malabikan ke hadir. Apalagi kapa masigi ta? Alhamdulillah kamu sa aku masigi ta makaroba to? Alhamdulillah. Nah, termasuk itu Pak kutomelo magire paralu ki piso matarang. Paralu ki piso matarang tuh. Paralu ki piso matarang. Paralu ki piso matarang apa tadi? Secepat-cepatnya geresan itu tajam itu supaya agang supaya dia masih sa agasannya olok-olok itu mau malabikan ke hadir. Nah, termasuk ke kama perlu sepipa bangku Pak Gere, pisau Pak Gere, lo mau ki boleh. Batongan na di samping promosi angkat dari Turki, ada dari Jerman, ada dari Italia. Kamu ipasa dia aku boleh Pak. BT rapam permai. Jadi promosi itu nih apalagi suti je. Sini surah-surah nania toma-toma labikan ke hadir. Jadi li suki nangi pa makada aja tapaturan no ko pamasina pung Allah Taala. Nasaba magay upan-pan ko to melo mo toba. Insyaallah. Ipamasina to pung Allah Taala. Nania na tarime toba ta pung Allah Taala. Insyaallah ipertahankan sampajangi. Nania ipertahankan sampajangi. Endre ni cede. Aja taseke kang ipung Allah Taala. Sidak kang. Termasuk itu Pak, nigi-nigi melo ipasagenangan atau tunggal linona. Jumat yang akan datang dan Jumat yang akan lalu, ya Jumala ba enania Jumat yang akan datang. Aja maseke kang ipung Allah Taala rigaw angkanya sejumat. Sidak kaki aku tu Pak, sidak kaki. Sesuai kemampuan, namo pa kana sisa rupiah. Asidakangi wijata, asidakangi keluarga ta. Dan dia dengan niat yang ikhlas, niat yang baik, insya Allah napasalama ki pung Allah Taala toma-toma malabikan ke hadir. Sini surah-surah nania toma-toma malabikan ke hadir. Saya kira ya nakapang Minta mo po yan na. Saya kira ya nakapang Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya kumka ada-adaku 10 menit. 10 pi. 10 menit. Itambah itu balik. Sini surah-surah nania toma-toma malabikan ke hadir apa 10 menit. Jadi li suka nangi pa makada lumayan ni ko telu itu pertahankan. Nasabak mage ya ko meki ya ko haji mampu pi. Mampu pi. Betulan na mapasipuluh pi. Sampai jangan ka dituga kapat tu dituga ang kusok na to. Dituga ang kusok na. Dituga ang kasana. Sidakai dito na kada namo de gajuta na. Namo de gajuta na. Kung sidakai na ka namo de gajuta na. Nania inarunangi. Upan-upan na nang kamu kiturito batu. Insyaallah. Pamasena pung Allah Taala lori ini mesti turi angkai. Termasuk ia komelo to kitori angkai anuwe pamasena pung Allah Taala di samping nangi perbanyak amalan. Pamege amalata. Angka tu okko surah Al-Qamar ia nasapa tahu ya. Ini nasapa ya. Ia bitu biasa ilolongang maka itu Pak Dongan baca Pak Dongan na Nabi Nuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tapi dia paga ustaz serampai sapai okli suki matwa yargi kongkape sapai dalam surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar kodeo tak salah ayat 33. Surah Al-Qamar ayat 33 Pak Dongan na Nabi Nuh okutu. Pak Dongan na Nabi Nuh okutu. Insyaallah turinakka ki pung Allah Taala nasabab barakana itu. Tapi ya mau aku turina baca nabita, ya tu turina baca nabita termasuk tu kutame ular ramalan turina baca nabita ye. Kaya na baca nabita. Inna patahna laka fatham mubinang. Nah iya tu. Aga betongan nero inna patahna laka fatham mubinang. Turina lengi kemenangan pung Allah Taala. Turina lengi kemenangan. Termasuk itu kuterime pakuli-kuli. Ya mut inna patahna laka fatham mubinang. Yang moto namu yang itu terbaca.
Namun ya menituto baca to matawala bikan kiarin. Apalagi kau meki tambahi inna patahna laka fatham mubina. Napai pasisambung dalam surah Al-Baqarah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Agak betul kan ya Pak? Ia pun Allah Ta'ala na pancaji ki orang beruntung dan niang nalengi kemenangan. Allah memberikan rezeki dan memberikan kita, menjadikan kita orang beruntung. Jadi itu Pak. Apalagi, ya ko, arewengi. Setiap areweng, ia mau tepak kuli-kuli Pak. Ia mau tepak kuli-kuli, lumayan itu. Betul na, namo mapuncuk mi, ko istiqamah muki, mari sana, maka malakang insyaallah. Tapi kode na tapalato ya umpame, kode na gagata palapak kadang, namo lisu mani malay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Biasa mitong kato pakai, ya ko andre guru tapakai ye, ilmu hikmah na guru tay salawae, ya si kanjana ko tomoto, jadi magi guru tanabacay, ekkapitu al-Fatihah, ekkapitu ayatul kursi, ekkapitu lakadajaakum, ekkapitu an-nas, ekkapitu al-falak. Aga piro? Kuliah ayuhal kafirun ekkapitu. Tapi nang iye, namo kode na tapla umpami pakadang, namo salawa mani Pak, peke carana, magi ekkapitu. Na sabak nalamete guruta sebagai perlindungan. Kaya kana. Umpama ko di pepa gitu, puak baraka na salawae. Sinin na yero pakkajaja pulo yolo tapi bila mana nga nabaca ti Allahumma shalli ala Muhammad na barungang iloyolo. Terus Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad na barungangi law kanang. Sinin na pakkajaja law kanang ipatabale mana nga. Jadi kesagan ni Pak. Imonri, berarti talu nih. Sinin na ye, imonri pakajaja, imonri ko anuman ng ipang. Tapi beli enggak? Napa keempat? Kiri. Apa? Nania? Loyase. Ya wadi ngi melo etap paki maga ki. Pakajaja melo tap paki. Napa yawa? Jadi siaga nih Pak? Annang. Anak to, loke gini cik di. Loke gini cik di. Yan na nagurutan ala ni pasalipu. Kadai Allahumma salli ala Muhammad nurullah nuru Muhammad. Nasapuru nitu. Makre Muhammad mas salipu kung Allah Ta'ala salipurya. Yan na tu baraka. Tara masuk itu Anas al-falak na pakai. Yan na tu nak berunga guruta. Toma-toma malabikan ke hadir. Sini surah-surah nanya toma-toma malabikan ke hadir. Saya kira demikian. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Ya kong kadadaku tak salah tak ada yang meraja. Terima kasih para panitia, imam serta jamaah Masjid Raya atas undangannya. Alhamdulillah saya sudah penuhi. Terima kasih Haji Usman atas undangannya. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.